All set na kanuing City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng San Fernando, banga siguraduang masalese ang traffic situation kay syudad ngayon daon. Agpangking pamuntok na ning si POSCO ay Louis Clemente, ala namang major rerouting schemes king syudad, nuniatin lang bigla taliwa pang access points, banmili na lang option di motoristang munta, karing Campo Santo. Ngayon naman po, kareta pong rerouting tamo, bayo pa po yung maging undas, may coordinate na po karing mapilan na subdivision, kalupa na po nitang subdivision malapit kay King Corinthian. Pasalamat tamo po karela at pagamit de bilang access road. Of course, itaman po king banda king San Jose, tangaw sa East Gate, ang po yung king Greenville. Then po malyari la pong access roads kanyan din kareng kasyudad tamo pong makibisita kareng karelang sementeryo. Ala naman kanong misirang dalan lakwas na kintulid na ning Good Shepherd Memorial Park at so kindanin na ning MacArthur Highway. Ting Good Shepherd po kasi kanini atin niya pong sarili ng sistema with regards to traffic. So kami naman po king si POSCO yung babantayan ni po kanini MacArthur may ngabit na gaya pong mapilan na traffic logistics. Makanita po asalese tama po yung mabilis daloy na ning traffic ko ka rin. Babantanderen kanuing Campo Santo de San Fernando malapit Tete Baluyot, ang Point Sanctuario de San Fernando malapit mo naman kay MacArthur Highway kay Barangay San Isidro. Bidagdag naman kanong tao ring si POSCO ba na sigurado ing mapayapa at masalesing daon. Ngayon naman po reta pong mapilan na sementeryo na makalupo ka rin barangay at yung tao mo naman pong monitoring agagawan ka rin at nandun po kayo pong meeting may karening supervisors cooking si POSCO daragdagan niya po tao rin pong mapilan na sementeryo banda po kayo ni Kalulot kayo ni pong Bulaon, Malpitik uling busy road na yan naman po kasi kaya katamo pong Aquino Byway anya nagdagdag kami pong tao ka rin in anticipation din po kayo undas. Kalupa na ning Milabasang Banwa, pasibayo ng ipatupad ng Angeles City Traffic Development Office ng one-way traffic scheme, karing mapilang dalan ngayon daw nagpangking Alvin Perez, in communication monitoring head na ning akto. Atin tamo pong one-way traffic scheme. So, ibig na pong sabihin ng one-way traffic scheme, metong pong halimbawa, kaya yung MacArthur Highway tamo, yung babantayan tamo pong sementeryo, kaya atin po itang king Lapiata. So, kung halimbawa po, manibat na po kay San Fernando at papunta la po Balibago, dire-diretso lang mo po kay MacArthur Highway, pwede la po rin pa northbound tamo. Samantala po rin ang pa southbound tamo, rin manibat naman kay Marisol, Balibago, na papunta po San Fernando, ingawan na po, mag-right turn na po kay Taking Santo Inchero, diretso po papunta kay Pisamban Maragol, at kay bat na po nito, mag-left turn na po kay Santo Rosario Street, papunta na po kay Taking siyudad na ng San Fernando po. Bali duduro siya po blampo gawa tayo mo pong Maragol Rotonda. Malyari naman kanong dumalan king Nepo ding Manibatan Porak ban kanitang Enoma traffic king kutkot nung no rin at sula ring adwang Campo Santo. Atin tama po nga dwa pang sementeryo atin po yung king Roman Catholic Cemetery apo pa po yung king Holy Mary. Bali po malyari mo naman po ken dito pong manibat sa ken pong manibat king westbound tamo din kayong Porak po na papunta kayong siyudad ng Angeles. Bali po dumalan na po kita kayong side na po ng Nepo. Bali po lumubla po kitang papunta kayong Flora Street. Kay ba't po dire-diretso na lang papunta po kayong Teresa Avenue lumula po Santo Rosario Street. Pick and drop mo kano yung pwedeng gawan ka rin sementeryo king syudad at bawal magpark kung kailangan malwala sa iyong dalan. Banong may kabariyaman ay kailangan mang respondi. Mabilis yung daloy na ning trapiko. Yakoy kaya kayong talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen.